Hei hi All India Radio Aizawl ani. Chanchinthar a chiar tu CVL ruata. Governor Pupias Sridaran Pillai chuan voin khan longtlai le sia ha atlo. Christmas le kum tharata na in buat sainan tun thani somni pathum ni li le ni somthum pakhata. Mi puite thol zo ko wa vel nan Aizawl no vehicle zone siam ani le don. Rajya Sabha Citizenship Amendment Bill 2019 chungchang soizui mek ani. Prime Minister Narendra Modi chuan Citizenship Amendment Bill chu manlai chanchin angin ala to pang ati. Voin Khan Governor Pupias Sridaran Pillai chuan longtlai le sia ha atloa Lai Autonomous District Council baka mun poimo adangte atlo. Governor hian chomhadar soma longtlai thengin LAD sia ama alom na in khom buat saya thua soya. Governor chuan democracy rama political party rang awom lo theilowa ram siam na na ruam manna an nei po ai nang lo fo thin. Hetiang hinima se ram mason na tura an tran ho tlat chuan mason na chuchak takin akal ngei don ani atia. LADC chungchang soin lai nam nun zia le thua moi tak chu chom nung zel turin acha in lung rual na nen ramta na tran la turin acha mira thei ber thleng phak mason na awm ma lo chuan India hen zale na pum hlum tak anei thei don lova mitinin ma an son theinan ngai tu na se na ngai ani ati. Governor chuan Mizo in kalpo na kongpui te chuan du thu Assam lo ti soin thingtlang mun kil khor jok te ol sam takatlo po ani theinan malang na kalpui thula ti thua soya ama chu state le central sarkar me pui ai o thu soi thei tu ani awangin mamole har san na an nei te ane na thlen thelo turin acha bok ani. LADC Chief Executive Member Puti Zakunga chuan LADC mason na sajok anei theinan malak sak turin governor chu angena LADC malak na akal pui mekte asoi bok ani. LADC hun manzo nu hian governor hian Longtlai District Hospital toin hospital din hun le dam lo te kana hemi nu hian Kaladan Multimodal Transit Transport Project kong pui chu kilometer li azoa hemi nu hian circuit house a thlomngai por rang hruai tu te ko hruai tu te le political party hruai tu te akomani. Governor Choi om tu governor no pui pi Ritha Sridaran chuan Longtlai nu cham en kolna Laira Motherless Home le Government Southern Standard Middle School atloa no pangte komba ka thilpek ahlana no pangte chu du sangna hlanin heng school le home en kol tu te chu har sanna anneya pui theina anei chuan thei top lo chua pui ain huam thua soini. Voin chonudar thum khan governor hian sia ha athenga ama lom na in khom MADC office kota buat sai ania. Governor chuan thu soin India dan puya preambula India ram chung zong ami puitele namte a huwa veka marate po constitution nuaya anding na chanvo hum halturin right annei ani atia Gandhian zalena ati chudu du ti le soini lovin leirem kan ra eile in tur neya thamuang ta khosak howani ati. Governor hi janin hian sia ha aria kanga MADC EM le MDC te ko thran hruai tu NGO le press me te akom don ani. Voin Khan Health and Family Welfare Minister Dr. Arlal Thanglian chuan Mizoram Health Multipurpose Service Association MHMSA General Conference voisom thum pasari na ahonga MHMSA General Conference hi Aizawl chan mari OM hola manania. Dr. Arlal Thanglian chuan Mizoram Sarkarin Health Worker Post ruak zanni omchu angai poimoa kumtharlama no kha dan ngai tu ani ang atia. Community Health Officer Post ruak som thum pani post Sarkara thlen me kani ati bok. Health Minister chuan zema boka kansar en kolna po cheng noi sang khanza sengin khol thar nei ani don atia. Heng baka hian Japan International Funding atangin India marchaka ama saberatan Cancer Specialty Hospital po din ani don atia. Minister chuan Cancer Specialty Hospital hi nakin zela state dang point anron lapan abei sei thua soi bok ani. MHMSA General Conference hi ni o tur ani. Coordination Committee on Traffic Management chu Voin Khan and Chairman Home Minister Pulal Chamlian hovin Secretariat Conference Hall an thu khoma Christmas le kum thar hun puilai motor tlan tan turte an rail committee chuan heng hun puya hian kumdanga loti thinangin December ni somni pathum ni li le ni somthum pakhata mi puite thol zoka an wa vel theinan chan mari le Zodin Square in car huamin no vehicle zone siam le ni se tian rela heng hun puya hian veng pol ko hranten program an buat sai thin chu motor le mi pui vei wak ti boi lo zong siam thin ni se ti in an rail bok ani. Chairman Pulal Chamlian chuan Traffic Management chungchanga member te in fin chuat lang zel thin turin a soma co-chairman
puti jelal nun tluanga transport minister chuan motor vehicle act sarkar lai puin aduan thar chungchang soin Mizoram mi puitana phurit ni lo tura an tlin tok mila dan thar chu siam danglam tura malak mek ani thute atar lang bok ani Voin Khan Mizoram State Games ni thumna chunzom ania Voin bi ka hian in khelna hmuntura ruat lokte man kim vekania sport discipline omzong zong po khel kim vek ni in event zani somni pakhat a omani State Games a hian wrestling main open below 45 kg a Emmanuel Laldu sakakum som pakhat Aizawl South hi chu khiat thei china alano pangbera Voin hockey match MAP ground am venga tuirial in mamit 7-0 in an nea international player Marina Lalram nga kichuan tuirial constituency tan voinga lai avolut ani Voin chesa purobat runrem moya Mizoram chess number 1 nilai mek chu lunglei western aron in lana aquatic sa Aizawl South tu tan unau thum anron in lan theya chungta chumal som tluangi wangchia kum som pali Lalram ruati wangchia kum som pani le laltlan kimi wangchia kumriat te ania swimmer jinga laltlan kimi kumriat mi chu anau pangber bok ani Indigenous Games Highfield ania sial su ka tengin Aizawl South 3 tan lalbiak nungi kumsom sari lian moi kumsom ruk pariat vanlal chuani kumsom sari pakhat te anin lan bok ani tundin huna apumpuya Aizawl East 1 in Marwain medal pariat anla toa gold medal pali silver medal pathum le bronze medal pakhat anla to ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Rajya Sabha Citizenship Amendment Bill 2019 chungchang soizui mek ani Voin Khan CAB hi Rajya Sabha hian soi hova pas tura chop chua ania CAB hi Lok Sabha chuan tho chan khan pas aloni to ani Rajya Sabha Bill pulut tu Union Home Minister Amit Shah chuan CAB hian mar saksten mi puite du dan le Muslim sa kho betu te poi a khoidon loti asoya Muslim ta chu dodal anni lo thu asoi India khole tui anni angin andigna le chanvo chu anta ani rengdon ani atia thupuar poleng aom thina wangin Muslim ta dodal na om anga ngai thein thil aoma chu thil diklawani Amit Shah chuan ati Union Home Minister chuan Marchak State mi puite chu lau thong lo turin atia Marchak mi te namzia rang le nun phungba ka an tong te thlengin anni na von him chu NDA sarkar chuan atum tlatani atia Amit Shah chuan Pakistan Afghanistan le Bangladesh mi pui sa khwana ne chia tuarte nuna sarkar chuan eng thar achidonani atia chungta chu Hindu Sikh Buddhist Jain Parsis le Christian te annia heng mi pui kumrei tak India ramalo cheng to te hi digna le chanvo sil fen bel anni donani ati Congress Party atangin Anand Sharma chuan he bill hian constitution ni phunga kalani atia Congress le Left Party member te chuan he bill hi select committee kutada anrot bok ani Prime Minister Narendra Modi chuan Citizenship Amendment Bill chu manlai chanchin angin then omrama sa khote naw betu te thil ton angin ala top donani ati Voin Khan New Delhi BJP Parliamentary Party thutkhom zoa Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi chuan Prime Minister Rorel na chu India chanchin ziana rang kachak le kheka zia ang alani angatia CAB po Rajya Sabha pas ngei ani ang atibok Chanchinthar puan ti to main chanchin tlang pui Governor Pupies Sridaran Pillai chuan Voin Khan longtlai le sia ha atlo Christmas le kum tharatana in bo sainan tun thani somni pathum ni somni pali le ni somthum pakhata mi puite thol zo ka wa vel nan Aizawl no vehicle zone siam ani le don Rajya Sabha Citizenship Amendment Bill sang ni som pakwa chungchang soizui mek ani Prime Minister Narendra Modi chuan Citizenship Amendment Bill chu manlai chanchin angin ala to pang ati chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani